Mwonanĩrio twa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Arũngamĩri ba kĩama kĩa UDA Ntere Chamiro ni baritĩte mũkana kĩrĩ mwandĩki mũnene wa Bas Alhaji Mwendia na mwene Bas Kiraitu Murungi ni ũntu bwabo kũrita mĩario ya kũmeneria thirikari. Bakiorota Kiraitu ni gũtũma thingati bawe kũnũnkĩra wa Munyoro. Bakiuga nawe Alhaji na ũnĩte mĩanka buru kũmeneria Rais Ruto mũthenya werune. Ni borĩtie Rais Ruto gũtiga kwethana itekere ya memba bakia mageke kia Bas ni onto batena nchune. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. NOC is a shell. NOC wera yare. It's a shell. Actually, ukaigwa kwa tariki 28, 29 in our delegates convention. There's an insult to the Bas. Kuwa Bas ndio no kwa hii. A shell to the Ruto hachu kiana kile mtungu urakwenda. So, yes. Ni kumania miario ya Alhaji Mwendia urani mwandiki munene wa kiama kia Bas ndene kaunti ya Meru kuga tikitikira Kiraitu Murungi anenkeri ni thirikari nene ni gitiki utheri ni akaibu. I am telling you, it's such an insult. Wewe tariki ngaguleta tariki 29 in a written statement as the Secretary General of the Bas Party in Meru. Kera Ruto, there are better things he could have given the Bas. Nondo bubu abangane bakiama kia UDA ndene kaunti ya Meru betho bakiuga ati ukeja kuthwa gitiki kwa kiotheri Kiraitu Murungi na kirokerie mwanongi o Meru ethwa akia kanya kau. Bautwe itorigari mono Kiraitu Murungi akiuga ai gitiki kirebe na ibati itubone tenya bachemenia na mugambi manyara orua tu barwaga no entu kwingi na tugachoka tukona Kiraitu Murungi nunkaira nara tumire antu bawe beta wa Munyoro kununkira Kiraitu batwe manto ya kununkira itokuije no nunkaira na no nunkire 2022 urajo ikawira no ratonyithwa mathakene nyai Murungu okwojere wacho kwa gitine kiu kuwe kirebe kire kiena arua gite na Mumeru achilia leo achilia kiti achilia kipatiwe mtoto mwingine wa Mumeru. Yes. Ugono aere happiness ambassador endelea na Ngugi Murungu akwere Ngugi inge tigira ndaka na ari babethe ba Meru akiuga ati kinya gitikira mutongerio kia makio anenkeri bakenda no banenkanire uti wo belenga ikenda bariga thirikari-ini Mwendia gethira no yuka kiti na yukiete akio kinya baturia ni shima toete former governor na ibontu tutaria kana tu complain kubuthirwa mante ara buthirwe iru ari antu bo akia mabembasi be thirikari-ini juzi ibaretire bauabo uti agreement ba make na UDA na bauabo bate part ya timu ya UDA bare ya muthanya batwira bate amwe beto goro bageta kuromba iti araba gwite na ndigwita na mbere thirikari nene keja na twanya bambe okaranthi na ntuba ba UDA nikenda bathuja ntubara bakuthu bakenenkero iti bautio kinya aturigari nonto Mwendia arawaji na ugite ati gitikirea Kiraitu Murungi ai kia maguta ija kirebe ito mukuru Kiraitu kethe kirebe rekeria mwana omwe Meru nonto gitikeu twitu kumenya ati kirebe na going forward ito koria His Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto na his deputy Kithure Kindiki Professor bakithithia appointments ibamba eba consult kiama kia UDA nonto thaiji so tutikuona wega kana sababu ya gutiza thirikari yetu ya Kenya Kwanza going forward so netukulomba jumbe betu MPs barabatari na kiama kia UDA na timu yetu tukwatanirite going forward netuamberie gutegera antu barabarwira thirikari 2022 bagwita bwega bakiwa moroto jojo kere thirikari ni gutigirana ndi kuingia mawira nenkabo njara ekire kaunti Meru
Utunika tukwenda kuja coordinators ba UNDA, we are very alert kukaria thirikari ya Kenya Kwanza na antu betu nikenda tumba kuona kweli mukari wa Meru akuona maendeleo na tutikaletie thirikari ya Kenya Kwanza no ntubwa kula ja 2027 tukaletie thirikari ya Kenya Kwanza no ntubwa kula yunkuru ja 2022 ila twaringire nikenda antu betu baumba kuona maendeleo. Thank you. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutirijo Kangangi.